келдик. Рамен дейт. Рамен кирип жеп көрүш керек эле. Азыр пока рано еще, обед бөлек. Так, балдар, достор, подписчиктер. Митсуи Outlet Park деп коюнга автобуста жүрөткөн көрдүңөрбү? Тиги работниктерди автобус алып келип, мынтип түшүрүп, азыр биз бияка грузовиктер 10 тонна стоянка бияктан кирет экен. Аябай сонун жерде. Бул бүт брендовый магазиндин баары бүт бир жерге чогулганда, анан аябай скидка көп да бияктачы. Обычный магазинде 100% болсо, биякта 20, 30, 60, 70%ке чейин скидка. Мына стоянка деп, зеленый точка, ачык дейт стоянка бул деген. Итальянец эмне, жапон деп эле жак. Так, чыкканга жараша, тиги чыкканга удобно болгону, мен оң жакка киребиз. Так, биякта бүт буквалар менен жазылып турат. Биринчи этаж 3А, P1 деп мынакей. Тиги Каймано шоппингке чыкканда, кирип чыкканда мээңер айланып калбасын деп цифра менен запоминать этесиңер да. Бул үстүндө бүт зеленый эме, бүт противопожарный эмелер турат. Так. Ата могу жер ачык экен. Ушчере коелу. Деп. Бетон стоп болду. Так. Дис менен чыгалы. Аме кокой. Ачылай. Мына ачылды. Эми достор, биякта маска кийиш керек. Потому что общественное место. Без маски нельзя. 3D деп коет маска. 1, 2, 3, 3D деп коет. Так, кнопка маска. 3-нчы этажга. Так, кеттик. Эми интересный магазиндер. Бул салкын күн. Күн кирип кичине. Салкын эмес, ысык. Не гана магазин жок биякта, блин, Адидастан баштап. Адидас дейт, Михаил Корс дейт. Оцука деген аябай, Унишка дейт. Адидас менен баштайлы. Биякта зонтиктерди алып салыптыр, шамал болот го дейм. Оцука деп. Прям көз кызыгаттым эле. Менин картаны караганда билинет да, карагалачы. Так, азыр мен бул жерде турам. Нико Эльди дейт. Немецкий магазинде термостор бар экен, Михаил Джобс бар экен, Сейко бар экен, Citizen, Asics бар экен, Jeans, Asics, Adidas. Как мен сонун бүт Томороланд да бар экен, Кочи, Босс. Кеттик балдар. Мына, мынтип маска кийесиң. Маска кийесиң, бүт бар маскачан жүрүшөт. Бүт бар маскачан жүрүшөт. Масканы надо было другую маску. Маскамен жыттасаң жыты билинбек беле, апенди дебесиңер. Адидастан баштайлы.これ20%? 20%? Скидка болот дейт алсаңар. Көрдүңөрбү? Так, Адидас. Советский форма карап көрөлүчү Адидастын.
Адидастын бул эми советский форма эмес дечи. Советский так кызыл бриджи Адидас дейт. Обычно советский Адидас же кызыл же көк. Көк көрүнбөйт. Көк көрүнбөйт. Кара бут эле. Көктөргө аякта 20% скидка дейт. 20% скидка дейт да. Көрүнбөйт го. Шортчуктер. Булкалар, советский кызыл эле экен тиги. Советский геп тагып койсоң берип калат экен, Биягы эмне экен? Так, биякта Адидас экен. Женский отдел дейт. Женский отдел дейт. Бар. Карадык кеттик дальше. Puma деген магазинге келдим. Билесиңерби, Puma дегенди? Сейчас. Мына мондай. Айдоочуларга карагылачы. BMW айдагандарга. BMW деген значок. Үйлө коптун BMW дейт. Дагы эмне бар экен? BMW-нин кепкалары бар экен, карагачы, BMW дейт. Бул болсо сумочка, бул болсо Ferrari. Так, дагы эмне бар экен? Motorsport дейт, BMW. Канча турат экен? $30. Буларчы? Буларда футболка экен, BMW. Mercedes бар экен, Mercedes. Булчу? Бул Ferrari. Mercedes. Бай-бай. Мындай кытайский товарлар толтурады. Любой жерде бар да. Туурабы? Эмнеси мактанып атасыз да? Мен машинем BMW болсо алат элем да монда. Шортик менен кийип алам. Кеттик ла. BMW сатып аткансың да. Астына мен бирөө түшкүрөт дейм. Булар го да. Тиги магазинден мустак ала чыгып, кондиционерлер иштеп. Ой, болду түшкүрүп алып чыч. Жанан барып карап кош керек экен BMW. Левис деген магазин билесиңерби? Levi's деп коет. Көрдүңөрбү? Levi's деген магазиндер бар экен. Кымбат болуш керек. Ценник акты. $30. Джинсы, Levi's. $120, $30 Levi's дейт. Levi's, джинс. Levi's. Ой, куртка бар. Менин курткам бар эле, Кыргызстанда калып калды. Кыргызстанга барып алып келиш керек. Levi's. Мындай курткалар деген $150 турат экен. Майкка кетип алабыз. Майк дейт. Блин, американецтер дейт. Так, $20 баштап эң арзандары. $20 для японцев.
Это ничего. Nike дейді. Nike. Ой, бүт атлеттер дейді. Adidas менен жарышып жатқан турбайбы бұл Nike. Осьминоктор. Вот Nike настоящий. Вот. Американский размерлер, гильтей 2 метр. Метр. Платформа. Тянется. Самый интересный мауторбай, екі бөлімнің арасында нинджалардың батикесін ұқсап. Бұны киіп алып қаяққа кетеді. Бұл бегундардың емес. Футбольный команда печать қойса отыр. Столовый бұл перегородкалар менен коронавирустың тамақтың түрлері. Обед еще бөлек, поэтому подождем. Жайында вентилятор менен гырылдап көтөрүп алып жүрөсүң да. Аны постоянно заряжать этиш керек. Зачем веерный махать этиш керек? Так, 70. Опять сладкий. Булочкалар бар екен. Пирожкилер бар екен, пиццалар бар екен. Бұны грешті бүт температураны метет 36,2 дейді. Лакоста деген магазин білесіңдер, крокодил тартылған. 10% кеткен. БМВлар, поддержанный БМВлар екен. Бұл Лакоста деген 2 метр дистанция арнала дейді. Мындай разноцветный киім. Голубойлардың киіміне ұқсас бері қалды. Аны көріп японский қарашы. Неброский Такео дейді. Простой, удобный. Бұл не? Стакандар. Не дейді? Италия. Бұл Кевин Клейн дейді. Итальянский, да, бренд? Бұл чфау. Бұны білесіңдер, да? Бит. Фила дейді.
Laurel deydi. O buldağı son magazin. Bu аттан билесиң. Бренд. О, домашта. Поло деген магазин. Поло дейді. Ты смотри. Son tavaрлары көзге сонды. Шортиктер. Прям глаз радуется. Полы. Обычный или футболка он чекен? Треугольный. Обычный или футболка? Қанша? $100 $70 түсіп тұр. Зато третий номер золотой. Бұлар не өлген деп қалған мұр Радуга болып? Я. Ama мешок оқшығы неме екен, соны жұп-жұмшақты мәлі. О, красивый екен, а? Так, $90 футболка. Üçüncü номер. Розовый, böyle kapır. Обед. Французский хлеб. Спагетти. Рамен не захотел, потому что соль немного. Тянется. Самый интересный мал турбай, раз екі бөлімнің арасында ниндзялардың батикесін ұқсап. Бұны киіп алып қаяққа кетеді. Бұл бегундардың немесі. Платформа. Тянется. Самый интересный мал турбай, раз екі бөлімнің арасында ниндзялардың батикесін ұқсап. Бұны киіп алып қаяққа кетеді. Бұл бегундардың немесі. Esix деген магазин. Білесіңдер ме марка? Мен Adidas мен ұқсас екен просто. Бренд қашқа болып кететін. Кеттік. Қош бол, достар.
Adidas, Essex, Puma, Nike бүт барың қарап шықты почти. Бұл Колумбия. Просто тапочкалар. Ладно, кеттік. Жүдеп кеттім кешке маскамен. Сесік чырты шешпесем. Кеттік. Так, P1 деп. P1. P1 тияқта. Крутой машина робит. Крутой. Мен P1 қойғым. Нарық өсті ғой. Атымен тияқтырды. Деген жоғы шыққанға удобно болсын деп айтпадым бе. Так, ладно, кет.